Assalamu alaikum dostlar. Qandaysizlar? Bugun ancha настроение mana yo'q. Videoni boshdan tartishdan unutib qoldim. Hozir ham juktab boshlaganda esime kelib. Shundan o'ylanib ketdim-da. Qanday bo'lgan? Tur bakenda buni ekan bilmayman. Shundaydan 14 tushibdi. Juktab olib ketgan edim. O yoqda jiyilib turibman. Ko'rasizlar. O'sha yoqdan qarash chigarab kelib juktib o'tadi shu yoqqa. O'rtasına juktab qo'ydim. 14 tushdi ekan bo'lgani uch. Biroq chuqur bayag'inday temir bo'lgandan ayoy o'g'ir ekan. 14 tushdi. O'rtaga juktab qo'ydim. Yog'i bo'sh. Bunga qachon futbol o'ynasa bo'la turgandayda. Shunday. Hozirdan bunday. Chanda suv var ekan ayoqsan. Baliq tutsa bo'lsa ekanda, baliq bo'lsa. Aka. Dostlar oldida bir evakuator mashina juktab ketadi-da. Qarasam 21 Volga ayoq o'xshashgan. 21 Volgagacha. Men qaralım. Biroq 21 Volga emas ekan, orqasidan ayoq o'xshashganda. Ko'rdinglar, ikki eshik turgan. Sonunda shunday eski mashinalarda yaxshi qilib jasab olib turib haydab yurishibdi, yaxshi diskalarni qo'yib olib, ularchi. Kanalimning qatorlovchilari kechali futbolga shortikdan jazdab yurdim ele. Qayerga kelib qoldim men? Qish bo'lib ketdi-ku bu yog'i bir pasda. Bu video tartishdan maqsad sizlarga ko'ptagan men videolarimga kommentariya yozib, like bosasizlar, rozichilik bildirib qo'ying degan. Rahmat baringlarga. Komentarların barına cevap verişken ançamca yolda kol boşa boy cevap vere albay kalıyorum. Razıçılık, rahmat, amançılıkta görüşelim, iyilik olsun. Ralamaz, sonlanmazken. Aylığına çeyrek kış gelip kaldık, kış. Kılıçın götürüp de öyle. Alcırda mos var iken, mos. Mos, pacım gözünçeli. Hocam çıkıp kezinde Moskva. Qanday Moskva nasib ko'raychi chol. Mo yo'ldur muz bo'lib qoldi, yo'ldur muz qadimgiday. Qaravachi. Bunday ikki tarafli Moskvada bunday mosni birinchi ko'rishim bu yerdanchi, Amerikadanchi. Negizi односторонний yo'lda ko'pchilik uchurdachi. Yo'ldur, mostdur, односторонний yo'l. Bu yoqda buzilib qoldi. Naka dostlar, nol yerda to'xtadim. Bu yer o'zinglar bilganday, bu yer zapravka. Haylat degan zapravka. Bu yoqda büyük traktor turadi, shuning qatorida men da turam. Nol yerga bir kollega gelip pritsevini chechib ketdi. Bir joyga magazinga ketdi o'xshaydi. Men bo'lsa mana jukni olib keldim. Bugun bozor kun. Ertang birinchi kun topshiram. Bugun javuq. Sizlar bilasizlar. Bu ne ekan bilmayman, nangirsan. Bunday bo'lgan bir kim bilsa kommentariga yozib qo'yinglar. Men bo'lsa 3 yerinden remen tartib qo'ydim, baylab. Öz negizi ayavay o'g'ir ekan. Buni baylamasang da tushmaydi. Hem negizi baylab qo'ygan yaxshi. Hem tushmay baka o'ylab, ular tushib qolishi mumkin. O'rtada bunday qo'yib qo'ysa kelar. Ushul 9800 pound ekan. 9800 pound, где-то bir 4,5 tonna bo'ladi. 14 shtuk. 14 nonda pachka ekanda 4,5 tonna. Bu yoqlar bo'lsa bunday bo'sh ile keldi. Ne gördüğünüz dostlar, men sizlarga da bir qiziqni ko'rsatib qo'yayin. Navl olsa pritsep menikinde ele, biroq jalg'izdan döngölökte gördüңөр. Meniki olsa 2den döngölök. Bunda qo'shdan döngölökte. Ay o'rroq, biroq juk ko'tarindiği yaxshi. Arqalari birdeyli. Menikinde birdeyli. Shuna dostlar, men hozir zapravkaga keldim. Shu yerda bugun es olib, ertang borib topshiram. Hozir men bu joyga kirib dushga kirem. Bu yerda duş var, istiralka var, kirlerdi juvib alsang bo'ladi. Magazin, tamoq ash bardigi bor. Hozir kirib ko'rsatam. Videodan alstabay turlar. Ko'rdinglarmi? Son gün
чыгып турат, бирок ызгар суугураак. Кече күнү жолдо келатканда кар жаап атканда көрдүңөр, кар жаап аткан. Мындан bir gün, 2 gün murun ele men futbolka şort içen жүрө турган Флоридада күн аябай жылуу жакта жүргөмүн. Андан бул жака келсең, мен азыр Иллинойска келдим. Иллинойс, Чикаго деген уксаңар керек, ошол жакта. Азыр ичкериге кирип, могу жакта магазиндер бар. Magazin içinde. Sen gördün mü? Magazinler var. Bardın neresi var içinde. Kassadan töleyiz duşa gireriz hazır. Dostlar. Duş overstep duruyor. Duş. $17. Gördün mü? $17'ga duş malda kassadan. Ben az төлөбөйм, себебі мен картам бар. Заправка кылган сайын картага бал чогулат, ошо балга анан душ сатып аласың. Мына жерде душу кабиналар. Ушуларды азыр кирип ичин көргөзөм азыр. Ошага кирип. Мына жерде код турбайбы? 40921 деп чипин код. Ушуну ал жака тересин, ачылат. Киребичи. Мына ал жакта уюн кайсы. Ал жакта раковина, душ. Кадимкидей. Көрбөй жүргөн душ беле көрүнүп жүргөн эле душ. Ысык суумуздагы суу. Ол жакта полотенце чачык бар. 3 чачык чоң, кичине, андан кичине. Ошо. Мына достор, товарды жеткирген жөнөдүм. Эртең менен жетти. Күн чыгып аябай сонун погода болот, бирок күн суук. Эртең менен ошол кече күнү жүк алып атканда аябай настроение жок болгон себеби Бекжан Темирхан деген инибиз каза болуп калганын угуп жаман настроение болдум да, жана капа болдум. Эми үйдөгүлөрүнө, артында калган ата-эне жубайына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Инна лиллахи инна илайхи ражиун. Бүгүн болбосо эртең биз да Алланын алдына барабыз. Алланын алдына кайтуучубуз да. Ошол Темирхан инибиздин, Бекжандын мен да көрманы болчумун. Ырларын жакшы көрүп элем. Ошонун бир чыгармасын чогуу угайланды, бир эскерип, Аллах Таала калган артына досторуна да сабыр берсин. Жакшы ырларды чыгарчылы да, жакшы кетти.
elinin sümönçülüğüne ev olup kalgan Жашырчылы да artık hayırlı olsun. Barızlarga sabır dileyim. Mınaki dostlar, mına çürü odat. Apkel bir hemen dedi, jinadım. Alcıqa da bir fura geliptir. Bul mınандай jergende jana kanalizatsiya tazalagan jeri şu yerda sıkıl atkanda mına içte olma sıkıl atkan. Zorga tağıp gelsem bulamı? Navigator başka jakты көрсөтөт, айырга барасың, атаңа бар дейт, берге барасың, элиңе бар дейт. Зорго таап келдим. Ушундай баарыңыздарга ыраазычылык, тынч болгула, аманчылыкта көрүшөлү, ийгилик болсун.